Mutigi na mi karong adlaw. Padulog kami sa Mantigue Island. Good luck. Driver. With Spotify Connect, you can find your favorite tracks by listening on connected speakers. Nice kayo ramong buwan karon. Morning. Perfect for making music part of your Grabe ka everyday. greenery. To learn about more features, check out the Nice kayo. Spotify Tips Points Contest. Kapakuan. Nag-story sa Moto. Excited na mi. First time na lang si Lynn. And they are. Advance Merry Christmas. Yes. Switzerland. Here at Switzerland. As you can see, mo ni ang among background, greeneries, grabe ka probinsya, grabe ka nice ang morning, fresh. Ano siya guys? Wala mong driver guys, the hard na isa. For all these 700. Contact na ninyo siya guys. Contact lang din siya, kay available siya. Gusto niyo ba may so, dili sa ito magkuhan, kaya murag nantes ilang mga istorya. Alam mo ni ilang kuhan. Jollibee kami. Camiguin. Lagi ko. Sa island. Uy, tira ka? Ako din. Abot na mi. Gora Jami. Thank you kuya. Kita-kit later kuya. Ha? Kinsa man ang mag-guide sa amo ya? O, kinsa man po ang mag-guide sa amo? Dili da ikaw? I'm losing myself tonight. Losing myself, I'm losing myself tonight. With your love, with your love, I'm losing myself, I'm losing myself tonight. Losing myself, I'm losing myself tonight. With your love, I'm losing myself.
losing myself tonight. Losing myself, I'm losing myself tonight. I'm losing myself. The lights in here are blinding me. I can't see clearly anymore. I have no fear of this feeling. No, nothing scares me anymore. If we never see tomorrow, babe. If we never make it through today. If we never see tomorrow, babe. I know that I lived how I wanted to. The lights in here are blinding me. I can't see clearly anymore. I have no fear how this will end. No, nothing scares me anymore. If we never see tomorrow, babe. If we never make it through today. If we never see tomorrow, babe. I know that I lived how I wanted to. If we never see tomorrow, babe. If we never make it through today. If we never see tomorrow, babe. I know that I lived how I wanted to. Hi guys! Smile! Bling! Tanaw sila! Init na yan dagat girl! Lada eh! Tayo eh! Okay, nasa tubangan. Nagigit na ba kayo? Oy, naka-video ni sa inyo ha. Basta nag-blink-blink JR no? JR, basta nag-blink-blink video no? Kaya, si. Ha? Nagahari ka mo. Kat namanggut. Ha? Dili pa patungkad. Patungkad na day kuya. Dili pa man. Di pa ako katungkad. Sinugot ako natungkad. Layat ka ako natungkad. Sige akong buto. Di pa rin mo. Putin di ay. Ito kung sineto yun. Itom dyan nga part. Ito yung parang tunog-tunog kalingin. Oh, di na kayo mapapakan guys. Kapoy na Tinuwala eh. Makatungkad naman ko. Di pala ako yung pagkita ko yan. Makatungkad na? Oo. Dili pa man ko. Dili pa. Kasi na pawikan siya di. Dati. Kasi lahi mong matumparan. Tingin di. Dili pa mangugod. Tako mo ni si Silino. Ay si Gia. Tungkad naman ko. Ano ako kaya? Pag-lips nga di mo nimo matong. Labanan ako. Pero lalong pa siya. Ayos ay di sa ko kay taas ba mo sa ko ah.
So, pauli namin. Hi. Ho naman namin sa among sanctuary for Escapade. So, nanaang amo ang bangka. Ano na siya? Pwede na kaayo. So, mahali sila. Isa-isa na sila upang area. Wala akong maklaro guys. So, gabi ka sunlight. Ilang mga paglakat. Pagkat-kat. Pagkakuyaya. Ako dayon kay naaka ko diri. Palihog ko. Palihog ko nag-assist. Kaya man light out. Okay guys. Volunteer. Yep. Okay. Why? Napay lang.